Zaidi ya wanawake 12 wamepewa maarifa kwa ajili ya trauma ama kiwewe na shirika Sauti ya Raia VOH kwa ufupi siku ya posho Machi 7 jijini Uvira. Mjadala huu umeendeshwa katika kata la Songo wilayani Kalundu. Kwake mkufunzi wa siku pia mtumishi kwenye shirika VOH Uvira ameonyesha kwamba kiwewe ama trauma ni jambo ambalo linawakabili watu wengi kwa mazingira tofauti, mojawapo kwa hali ya kimaisha, vile vile kuendesha kitendo mbaya pia na mengineo. Na wasi muweze kumsikiliza akijieleza hapa mbele ya kamera ya Isopo TV. Niko psychologue clinicienne shirika la VOH Uvira. VOH ni la voix de l'humanité, manake sauti ya raia. Asante sana. Aina za traumatisme ziko na aina nyingi sana. Tulifundisha ya kwamba kuna traumatisme ya kama ama kiwewe katika lugha ya Kiswahili. Huko mtu anaweza kuwa traumatize na probleme yenye nampata yeye peke binafsi personnel, na kuna kwa traumatisme yenye mtu anaweza kusikia. Ile kusikia nayo iko na maefe na inaweza kuleta mtu mwenye anasikia ile maneno anakuwa traumatize. Na kuko aina nyingine ya traumatisme ni ya kuona. Mtu anaweza ona kwenye viko banachinja mtu wala viko banatendea mtu vibaya, ile nayo ni aina nyingine ya traumatisme. Mtu mwenye anagonja traumatisme wala mtu mwenye iko na kiwewe wala mtu mwenye iko stresse, tunaweza kumwambia kama anaweza kutafuta wa psikologi, wanaweza kumsaidia. Na katika kumsaidia ile tunakuwa etape yenye tunakuwa tunafanya ni kufanya maekuti active na ule mtu, au tunamsikiliza. Baada ya kumsikiliza tunamutia moyo. Baada ya kumutia moyo tunamuoriente ama tunamuelekeza nini na nini anaweza kufanya, na katika ile maelekezo tunampatia pia maetape zingine zenye anaweza kupitia, zenye anaweza kutembelea purke atoke mwele ile hatua ya kiwewe ama atoke mwa ile traumatisme yenye iko amu. Ndio magonjwa ziko nyingi. Sasa nilitoka kujitambulisha nikasema kama mimi ni psychologue clinicienne, na tulilenga sana kufundisha wamama kuhusu traumatisme. Ndio kufuatana na mafundisho na maulizo tulikuwa tunafanya ndani ya mafundisho, ilionekana kama kuko wamama wengi wenyewe wiko na shida na wako wagonjwa, biko na stress na biko traumatize me habakutambue. Ndio tulipenda tubaeleweshe nini inaweza kutuma mtu anagonjwa, nini inaweza kutuma mtu anakuwa traumatize, nini inaweza kutuma mtu anakuwa stressé. Alafu ile yote ilifanya tuanzie kwanza kuwaelekeza wamama, kuwaelekeza watu ya kwamba magonjwa ni mengi, lakini katika ile wingi wa magonjwa kuna kwa traumatisme nayo iko parmi yenye inaua watu bila kujua. Na watu wanaweza kusema kwamba hivi fulani iko nafanya ile makomportema vile iko nalalamika, iko naimba, iko nasema, manake iko na mapepo. Ijapokuwa sio mapepo, ni niveau ya traumatisme yenye iko deja eleve, inaanza kumtuma mtu anakuwa kama vile mwenda bazimu, anaanza kuvua manguo, anaanza kwenda kunajisemesha njiani, anaanza fanya kila kitu ambacho haiwezekane, na watu wanamtaxe samwa ni mlozi, samwa iko na mapepo. Ijapokuwa ni magumu yenye alipitia ndani, yenye alipitia jana, inafanya leo anaanza kufanya ile changement de comportement. Na ndio maana tunaambia wamama, mtu tukishaona mtu iko vile tunamuelekeza aende kuona bapsikologe kwenye VOH. Bapsikologe biko disponible kwa ajili ya kuwasaidia tena kwa bure bila malipo. Wale walionufaika na mafunzo hii wameshukuru kwanza shirika la VOH kwa maandalizi ya kwa mada kama na hii ambayo ni muhimu kwao kama vile binadamu, na huku wakisema kwamba watazingatia na kuhimiza wengine ambao hawakubatika kufaidika kwa mafunzo hayo. Karibu kuweza kuwasikiliza hapa mbele ya kamera ya mwanaripota wa Isopo TV. Naitwa kwa jina la Mulasi Goret, niko membre wa Voix de l'Humanité. Hii mafundisho inakia tusaidia sie wakaji wa Uvira kufatana na vitu vya mingi venye tulisha ishiemo, vitu ya ubakaji, vitu ya kufishi. Kupitia hii mafundisho ya traumatism
itatusaidia kuwa naelewa kitu kwa wakati yake. Niye kibinafsi inakia nisaidia kunitosha ile yote ilikuwa mkichwa yangu, nikipata shida na fadhaika sana. Kupitia hii mafundisho ya leo inakia nionyesha nikuwe najirudia emo, nisikuwe na fadhaika sana. Ndiyo kungambo yangu nilishaka ipata. Wakati nilifisha kaka yangu mkubwa, yeye ndio alikuwa ananisomesha. Nikapita na waza mingi, manake nikajisahabu. Kupitia sasa leo hii mafundisho mimi napata, inakia tena nirudisha na kunionyesha niendelee kutegemea. Kwa majina naitwa Tosambe Stella Clementine. Niko mwanamemba wa VOH. Kupitia mafundisho itatusaidia kutunza vidonda venye tulipata wakati wa vita sisi watu wa Uvira. Itatusaidia sana. Na tutambia serikali itusaidie kudisponibilize ba psikologe na wengine ja kutusaidia kwa hii matatizo tuko nayo ya vidonda vya ndani. Kwa majina naitwa Kiwa Godelive Jenny, niko mambre wa La Voix de l'Humanité. Kulingana na hali ya mgeni, hali ya vita ene tulipitia, hii mafundisho iko na maana sana kwetu kwa sababu tulibakwa, bali tuiba, tulifisha. Wakitufundisha sasa kuhusu isi ya kumetrize traumatisme na stress, inatusaidia sana sisi wakati wa ufia. Mimi kibinafsi inanisaidia kwanza kujua aina za stress. Kuko stress eneko negative na ingine eneko positive. Na inanisaidia tena kujua gisi ya kukua na jishere wakati najikuta mwele stress eneko positive wala eneko negative. Kuna kipindi nilikuwa nasoma, mama yangu ndio alikuwa ananilipia masomo, hapo akajikuta nagonjwa sana. Nilikuwa nawaza sana kwa ile kipindi na niligonda sana kwa sababu nilikuwa nawaza masomo yangu inaenda ishia pale. Ndio, kwa majina naitwa Janete Msimbi, niko mwanamemba wa VOH. Nawaambie wasikuwa wanakosa kwa hii mafundisho, jina tusaidia vya mingi sana. Kwanza sisi mwa hii nchi yetu ya Kongo tunapitiaga vya mingi tu sana. Shida mingi zinatukutaka, vitu sasa vile vita, mafuriko, vinakuwa kwa vinatufanya tukoe na stress kabisa. Ndio tuko hapa, sisi ni watu wa VOH. Tulikuja kufuata mafundisho kuhusu traumatism na stress, na huku tumefaidika kujua ya kwamba maisha ya binadamu haikulombi kubaki ndani katika ile traumatism au stress. Na faida nyingine tumegundua ya kwamba kuna stress yenye kwa positive na negative. Inaweza kuwa ni raha kama haukuweza kuijere mzuri, kuipokea mzuri, na inakuingiza katika hatari, katika vidonda vya moyo. Ndio shida nyingi tushapitia, lakini tutakamata ya hapa sasa ambayo imetukumba ya vita. Ndio ile ilileta vidonda ndani ya moyo na tulishindwa kutoka nje kwa ajili ya oga, na wengine kuona gisi wa mama wako wanabakwa, wa baba wanauawa, na wengine wanapelekwa porini mpaka hivi hatujawahi kuwaona. Ni vidonda ambavyo vinaendelea kutuumiza. Mimi naambia VOH ya kwamba wasichokee kwetu sisi, waendelee kufundisha wengine, hata mubarabara, hata sokoni, hata kwenye shule, wafundishe wengine, kwa sababu na watoto ambao wako kwa école secondaire primaire nao wako deja na ile vidonda. Na kusema ingine kwamba VOH wasiishie hapa, waingie hata kwa hospitali, kwa sababu tumeelekezwa ingawaje tuna vidonda tutaweza kujiponesha sisi wenyewe. Tuende tuone wa psikologi ambao wanapita juu yetu, watufundishe vizuri, na zingine makompanyima tunaomba kwa VOH waendelee vile. Kiwa walipata habari na hawakufika, wamepoteza, kwa sababu sisi tumefaidika. Na wale ambao hawakupata habari, siku watakaposikia habari wakuje nao wafaidike, kwa sababu inasaidia maisha yao binafsi. Mimi binafsi nimefaidika
kujua ya kwamba kuna mtu ambaye anaitwa psikologe mwenye naweza zogelea tena na ananisaidia, kumbe hali yenyewe ni kuemo sio ya ukawaida na ananipandisha kuingine hali ya juu na ningali tena na tumaini ya kuishi. Maombi kuveoash nishawaambia waendelee. Maombi nyingine kwa wale watu ambao wanaweza kuonekana kuwa ni wafadhili wa kusaidia VOH waiunge mkono, kwa sababu surface etanji ingali kubwa, kazi ingali nyingi, hawataweza peke yao, wanahitaji msaada. Guvernema ya Kongo, sisi ni wakaaji, ni wananchi wa Kongo na wale ambao wanatuongoza wanapenda wananchi wa Kongo. Kwa upendo wao wazidi kuhimiza tena VOH ili VOH ifike mahali ambapo haijafika. Mpenzi mtazamaji wa Isopo TV, ni hapo ndipo tunafika mwisho wa makala hii ambayo tumewaandalia kwa siku ya leo. Na makala hii imegusia kuhusu aina za ugonjwa wa kiwewe ama trauma ambazo zinaendelea kupiga fora maeneo kadhaa za tarafani Uvira, pia nchini DRC hata duniani nzima. Alain Feruzi Mishumbi.